Sia Vilingi wa Mauvoo. Ni siaungama saa monza katambanga musiaisia na nisa isioyo kwa ta Mauvoo maitu ndini wa Vilingi wa Mauvoo. Nitawa VERONICAH SYOMBUA andikiwa na tukwatianie kwisila Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official nina wikwatio nitukutambania mwe ngina muthia wa Mauvoo maitu twimwamba. Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ni wathuthia amuikana muno andiki ma Mauvoo kwithiwa na ngwatanio ndeto hii nene ailevikite umbanoni wa Kitui Scribe Sacco na ilani ikundi ya andiki ma Mauvoo kuma kauntini ya Kitui na chathikila chethi wa mukawani wikanyonyo Kitui Ruro aithingilila ngwatanio kwa muika ni utwa avasa na muno hivindani ye mawia matekuo Kalonzo yateanite na seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Kio Wambua Lina Musangi ena Mauvoo. Dongoi iya kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kavindani kalai umbanita na andiki ma Mauvoo kuma kauntini ya Kitui mukawani umasokoni wa kanyonyo Kitui Ruro na lama ukieva mana kusovya sako kwa isito Kitui Scribe Sacco ni wathuthi andiki ama ende na ngwatanio ni kwithwa kia kimwiki uwanda ingi Musyoka ni wa matha kuma kwa atambau andiki patron wa sako ina ula kwa evinda ima wa mwandiki wa Mauvoo seneta Kio wa Wambua kavindani kalai atianite na ndongo iya kiama kia Wiper ni wakulia memba ama sako ima vikia kuiva mbeza siya mkovu kavindani kalama kova nikienda kuendese kikundi kinambe Wambua na ula wa imwambilile wa woni wa sako ina wa matha kuendea kuma kwa tamba uandiki Onina na kameme kama ni kivila wa sako Dennis Mwendo wa Tova ni wailisakana sako ambiso mwaka wa 2019 na vala kielelo kinene kekuwete vamwe andiki ma Mauvoo ovamana kwa ile mikalila ya ukwisila ngwatanioni Ini ivya taandiki ma Mauvoo wethe rutani izya muno tuona vena vata tuke vamwe taandiki ma akaunti ya Kitui tukwatane twasovya sako ino nikana withie no twithie ndesi nambe withie ni twaisia empowerment withe netwe empower ivya taandiki ma Mauvoo netwosie mwamko mpya wa kuendea nambe withe netwe yukile mathayo maitu otondo mwezi uyo wa wandiki wovo kana uya wa media ni uya no ni wite uya wengoi ni ivye tutangaza kila kindu ukethia serikali yetu amike on point mwene ndi mundu make alokwenda ndimekata ni mathini kwa lakini ivye netaandiki ma Mauvoo ondu maitu ithia maina thini kwa twatiwo twego nijo tuoniwe na vala tukwatane na twakwatana to move forward. Mwendo ingini wa sevu so yeko matongi ya Mauvoo ya tongo ima kaunti iya Kitui na alambiki ya yu mavikite kukwata mbangwatanio iyo thaukia wonde wango ya ulawo mana Musumbe William Ruto vikie kukwata mbangwatanio iya andiki otwende na uvo ya ndu maende no tukwata mbundu ithia tumakwata ao mbau netutungia muvya Dr. Kasalo ula ni mubunge wa kaunti ya Kitui ni watu support iye no support ite muno senator wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua ni withiru wetu support governor Malombe atongo yothe ma kaunti ya Kitui otwende na umuboya mutukwate mbau na ithie tuyandiki Mauvoo tuyando anundu tuyando no twendo kwatwa mbau withe ni twaendea na president witu William Ruto no tu mukule last fund withe onaitu no yatupikia otandiki ma Mauvoo tukwate last fund kana withe tuokile mathayo maitu ivina ya covid tukunikie bana muno tandiki Mauvoo netu evingi wogeja twikalo misie ila curfew mauya maitu ama maitu maravutiwe Brenda Mwende na ula ni muya wa kinando kikundi ni kini wakwata mbonde tosia mwane kivila udhuthi alama ngo ya ulau mavikie na kutethesa kuyana kwa kikundi ki. Na umunzi nitwethia na mkutano museo ambapo nitwanena mikakati ila tukuendea na sakwe itu na nitwithitwe o ivinda ingi tumendesie lakini umunzi nitwekia mikakati nikenda tumiendesie nesa na no tukura ciandu ala metha na ngoyo lau nondu no tuthukuma na andu maingi ana siasa andu mengi muno
withe no malika katika momoka matutethecia withe na itu no tweyukilia taandishi mambari makitui. Shadrack Munyoki welewa na akiula ni mwene kivila wa kamiti ya investment ni waeleza kanandiki ni metha na wala ni wakweyukilia kimikalile na ningi nitwethwa ne bango ya wala ni olondo tukwithwa twitethanicie ithu tandiki ma Mauvoo andiki ma Mauvoo ni thini wa timu ila ibikire kwithwa itangaza andu matethewe lakini mwene meza kuitangaza ni kana withini matethewe lakini ivindani tuoze kuzoya kwithwa tukwithwa na kwata ni utethanithwe kwa ithwe na tanozwa taumwe katika mwene kivila wa andu ala makwithwa maithini kiovo wa investment kwa kisungu kana maundu tutona kwika matono tutethia matuku mokite nitukwendea na kwikia vitini kana withitwa sisi withitwa na sisi tutona tutethia ona ivindani ila tute uya ni utangazi withie no twethwa na ngwata no tutona kwithwa itutethia maisha maitu ni kikalokiani kimamo kuma kauntini ya Kitui bala mavikiana kukulia ndongo kumele mbetani ya okamba na bande ya Kenya mavikia kulikira na kumakwata kuoko nzikayo ni siyosi ya kweyo kile kimikalile. Nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Mwikali umwe wa Kiambu na ula ni muteti Gladys Chanya na Isililwangi atatu ni mekiwa mbini kumano na kikuu cha mume wake Gladys na ula ni mwikali wa Kiambu aitalika tawe mwisililwa munene wa kikuu cha mume wake George Mwangi na ula unaina ukuu wa miaka 5 na ula mwe wake withiwe kithekani cha Kieni Gatundu ya Yulu kwena na County Police Commander ni kana wa Kiambu ni kana mutumia usu ano waiwe kwake nyumba na mwe wake wekwa kithekani kiu ayu maikala moko ni Mauvoo lisinginya ukunikili umine na kutoa iswa. I would like to confirm that we have come to to investigate this case whereby we have one of the worst murder cases reported in Kiambu County. I can see it's among one of the worst one. We have been able to get quite a number of documentary evidence which we are collecting from that scene. And we are still continuing on with the investigation. We are going to spend almost 3 days here. We have more 5 scenes to attend. Even from here now we are moving to another scene. And also where the body was recovered, we are moving to that place. And then we continue the investigation. For now we have 4 suspects. We have even the ones we hope those are the key ones. But still the matter is under investigation. We might still get more suspects because still we are collecting more and more evidence. But as for now, I can confirm that the vehicle which was involved is with us. Already that one we have inbounded. And I can see also some of the weapons which were used, we are in possession of them. Briefly, if I can say briefly, it appears the act happened here, then the body was taken to the forest where it was recovered. In Kiambu County, we have received quite a number of murder cases. If I may say, around 14 murder cases since September, and we have been able now, already 14 are in court. Musumbi William Ruto numusakwiye Amin Ibrahim Mohamed kwitha munene wa Isalu na ula unathukuma nthini wa Internal Affairs muveani wa National Police Service. Ibrahim ayoselela uvisiu itina wa ula unaivo George Kinoti kutia wia mwaini muthelu na endeti songa nambe nivatoneka ivindani vaende na ukuse wa munyao na nzambingi nthini wa isio sia ukambani ama maene nthi makethi wa matena utoni wa kwiyumilia na kueta mathina kivathukanyo na yuve na vata munene atongo gukunikila ni isio siva kana ene nthi hala vinyiye muno na kumatethia unikwena na Onesmus Muya ulani mutai wa governor wa county ya Masaku nthini wa maundu maki ukwati na ula itambukite musini umwe utuini wa kiusiani thatha ila wadini ya kiva kiliombunge cha Masinga na kunengane utethio wa leu na siendu ingi siavata Boniface Mutisiano wa vika kisioni kiu na atumbanisia Mauvoo.
zaende na utonyelela isione sia ukamba wamona munyao ene ndingi meoneka maende na uvinyika na kwithiwa ingi mena ukwati munini maundu makimikalene maende na mavinye ya muno na kumaumisia mwaitu mwena sana sia keti na wakutiwa ni thewo utuini wachua sini kuya kithioko ila yithatha nthini wa kilomuge cha masinga wondini ya kivaa maendena isila evinda ito kwithwa matena mbena itina na musi wa uyenda utethio munene isu ni siana ina na yu utethio la munene pyu ni wanza na siana hii utethio longi munene ni wabala makoma pandu makoma ni mabuku muno ona getha ne baira kakunwa biza na moyona ngoila megwika ekebula yune na mawise gikiranda nene na komea nene sia umanenga zumbezu ndepula na numbezu amisia esiana ile thini wa maundu momethitwe maikwata utethio kuma kwi andu kivathukanyo na vyo vindani maundu maendena kwaliuka na andu ingi kuvinyika no makosewa umatethia na thina munene kuendea na umekumbila kwa maziro neta uchausike ng'ang'i assistant chief wa baba na wotwe etaza vocation kwa musi wa mutume wa moweta wa kemange wa ndolo kemange wa ndolo kutumia wewa na family ba nikwetwa ya Simon Mwanzia wa kemange ne family bibi tuna madina in fact tuketa kometethia nondo ando amata othetwe liu mwikeni maida zunza atire munola munene wa siana hii zupa zu siana hii tawele nengezi unya nyenda tono pokomi tatona pokomi wako hiyo pokomi siana hii zuniendo otethio muno wa enza kikivikie utongoi wa serikali ya kaunti ya Masako kulikila katina kunengane utethio musini uyu na kumatangi ya mathayo mo ivindani yimende na islaumu munene kana pe musi wiba kiusiane tatha mubine muno na ila pisa izi tunonie nitune wiasia tutatiza muno nituona bandu bakwa manithe pena thina ciana cienanza nimanatiwe mutumia wo nitu make sure kana bursaries inenganwa ciana iketha mustari wa mbe twithe twakwata saidi ya masomo saidi ino ingi ya kimikalile nitutungiangava na report nikana tumane sustenance ya kila tukwika thina munene wa enentheane gukosa liu na kwithwa matena vandu matonya ukwata chao ya na mwenenthe mavikie na umatethia na mwekutiwa mivuko mithei matena undunge matonya umatethia nawo nye nene no kieba musiu wa kimangi na thila ninokie tani kibeti ne thiambula na twana twake maile ba yansi matambaeti na mukulia mbula thina wili kilava ambia inyamase ithiete na iyo na mukulia musio kwina leu ambia inyamase ona ndina ya kindu na negwa kwa hiyo na zize urudia wende na kindu na nde mbui ona nde nguko zuo na papate nguko no be mbui kwithiwa serikali nene onavumana ila sia kaunti siende na kosa matambia mautethia la mavinyikite muno ni maundu maki ukwati kana gukosa liu yu mutai munene wa maundu maki ukwati wa ngavana wa kaunti ya Masako Onesmus Muya ni wakulia tongo mavikie na ulikaisioni sia ndwane na kosa nyamathina na muno misini ila yende na uvinyika muno ni maundu maki ukwati uyo kwa community administration ilani central government na county government tushirikiane to identify those vulnerable families igese kubinika twitethie ene kwa ene na ripoti yamba taulu ingini wamenda makivu vamwe na ungami mandu kwikithia kana iseso yonthe unyaicha liuni ya vikia andu ala vinyi mpe na kwikithia kana vaina liko maundu maulusani na kunenge utethio ala matena thina munene nundu ninisi in the next 2 weeks pe mubango wipo wa drought mitigation ulo kunwa ni central government in collaboration with the county government na itukulia machief na alama na administrators yonthe mubango usuma mauchane kwa familia lambile nikana wesethia nisi atethe kai nikana wesethia utethio sundu na thi kwandu ala meno wezo ila tuoka na liu matono ya mite tatu
nitwamaetea mbemba mboso twamaetea mitu mauta twamekea shopping cionthe ila cia kawaida. Mutongo itivi kuma va kaundini ya Masako nyene Toboni Mutesia. Patron wa ikundi cha ngwatanio ya thome wa Ukamba Willy Syombuwa ni wakulia serikali na tongo yala sa kuhesabu kauntini ya Kibwezi kauntini ya Makueni mose matambia mametuki kwa vosi ya utalo munene wa enendi isioni isula wende kumiwa ninza ainena na enendi ndini wa umbano we mwana ula watu wa iswa na enendi wa dini ya Dhange. Willy ni wasya nombika atongo ima Ukamba meki mawalanyo mametuki na kuthukuma na serikali ya kati kumina dhina ukula ukumbilite maundu makisomo isioni na kuothothea utalo munene wa manyiwa kwega kuthi maskulu valo ingi wenda liwa utedio ula unambisio kunenganwe ni serikali wakati kumavikia enendi maisio isu. Tunamshukuru rais wetu kwa kile sasa anaanzisha kwenda kila inji ili amtafutie nafasi ya kile ambacho mnapata taabu nacho ni chakula. Alikuwa Uganda, Tanzania, na mtamuona karibuni, mtaona namna ile hadi aliyosema zote. Sisi Wakamba kitu kinaitwa chama tuachane naso. Mnasikia? Chama hishe, tunataka kiongozi. Na ikiwa kiongozi hafai kutuongoza, chama hawezi kutuongoza. Umeelewa? Kwa hivyo viongozi, vijana wetu mnaochakuliwa, umechakuliwa na mwananchi, huchakuliwa na chama yako. Usitambue yule mkuu wa chama, tambua uliko chini yako. Na ikiwa chama yako ni kubwa na ina uzito, walete mbele yetu tuwaambie mashida. Manake shida mimi naupata kama patron wa Dome ni nyingi kuliko kila kitu. Na ndugu zetu ma-MCAs ninamtuma pale bungeni, miswada inaopita mpitishe miswada ya utamaduni au kacha isaidie mwenendo ya ile watu kwenda kufanya kazi zao. Hao watu wanaenda kufanya taandiko zao kokote kuliko bila chochote. Sisi ndio tunawasupport. Na mnasema kacha iko. Pesa ya kacha iko wapi? Mumeua kacha ishe. Mnataka watu basi tu watoto wadogo wasijue ilikuwaje wakati zamani. Mwibe ndekana kama nikikoje ili hata. Andola meili hata. Hiyo ni mila na lazima mila zetu tuwe nazo. Musiaisia tukwate utandithia ninguthi wandisi okithia oingi mituki. Uteti ni kuibwabwania kana ni undu umwe na kithia na miwa yacho. Sindi wa susa ni no sindi wo ni shua kana ni okona wa museo. Siasa ni wadala tie kanieti kwata ni ena tiambi uthukuma. Wise ni wisa siethia kathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo. Our ideas carried the day but our opponent's tactics they have their way. We have never had such peaceful elections here before. Where one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie wamanya ii nasio ii no siesi. Nake ukomele katikati nukusasia irula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonya wenda turunguni ya kura ndio gavana wa Kenya. Maobendoku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli cionthe ni undu umwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli ivosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president.
mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilunguni cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kabila niambia wengi Mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa Mukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanyo ya Mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo betha maitu mengunu kilandwani Ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginya musini munene wa Kenya lovi kitambasie kwata ikilala wa nondo wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itina wa Vilingi kumuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongoi TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya Mukamba Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba nitwavika musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatanie twaile viasala situ. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Ni maudhocha ingi musiaisia itina wa serikali nene kwisila muvyani wa Energy and Petroleum Regulatory Authority EPRA kuthesia mathoa ma mauta mangali muthemba wa super kwa silingi umwe na alamata kwa silingi ile yungwatanio atoi ma bodaboda musini wa Masako nimeenda serikali ya oyu ungwa utongoi wake Dr. William Ruto ithesie mauta su mbeange maititaka na mathoa tamethitwo mayambata muno indi makatheiwa kwa silingi cia utala undula wetete ukuno munene kwa aingimo na mwisioni wa kutaviwa mota na nila nisiangova. Ito the isia mafuta moka 178 na manai 179. So idia wana boda tonia paupa ichenji kino katondo dekia kalito kamwe kalita kama kayiba thokanyo batwina thesia mbei so mafuta tonia bateki bathokanyo serikali eka to thesia mafuta zilingi nini na nditwambatisia na mbei yolo Lelo zizi ya mwananchi wa kawaida nondo nena atuye ne kuluzizi ya mwananchi wa kawaida mwana boda. Serikali tono wamekulia eto thesi mauta neza nondo yu onambeila tunagua kazo masito sikwete kibadhokanya nondo mautu na magua na kulatu magua na 50 to magua na yana twende ona kumaguba ikibadhokanyo kekwitha ke balake nondo anaidia wana boda ndia tumeamu na nondo waisia customer ndwe metia mbeza mbinge na thone ne mbome unondo maisha imaendia yolo ti ondo maende uya wa mota yewe mwisio no thela nondo waisia maisha maende na kuambata
imbe isiende na kuambata na boda boda abiria situ nisiku kaji kabita sikae kwa abiria tunaikua ni kwitha mauta ni maendie yolo na maende na kuambata kwa ya wende na kukweta na tutaitwe kuona nduma ni mikobo ya ukoba mota so mota siende na kuema ndiro ni tamutie wandaya nunga mabasi tenji kwa munuka ibonguania na nitiwie kana mauta imathe yena silingi omwe bala ithita andu ma boda boda tuona silingi usu the tatetheka koti kule serikali ketha be batoneka yakani tu thezia mauta na kiwango kila manamba titiacho ithita andu ma boda boda tiwa tatwatetheka Enendi vamwe na atongoini makulu kwithiwa maikwatiania kueta mathina ala mekumbila mavinda akauta na ukwata mausungio makutua uwineno ni sub county commissioner wa Matungulu Evelyn Wekesa ula wakulia enendi kwa saivuso ye kutumia ivinda ya kuyumbanisia mbua nesa na kutethesia kuolanza mbingi la yende ukwata enendi aingi ainene andini wa chathi cha kwambatua ndeve cha Kivu mweo wa kivalo cha Nguluni hingini wamenda atongo ila meutongo ini kutumia miana yonesa kumuthukuma mwenendi. Wakati huu iko mambo mingi sana ambayo inatatiza jamii, mambo ya drought, tunaona hata jua ni kali. Every area iko na benefits zake na imebarikiwa na Mungu kwa njia moja au nyingine. Na tunaposema hivyo kunayo mpango ambayo serikali mpya imeanza kupanga ili kusaidia mwananchi aweze kuishi maisha ya kawaida. Na very soon vile mwenzangu alisema, kamati ya kushughulikia wale ambao wajiwezi, wale ambao ni vulnerable kabisa, hawana shamba, hawana anything ya kuwasaidia ili waweze kuishi maisha ya kawaida, tutaenda kuwashughulikia. Wana watu wametayarisha mashamba na mimi nashukuru sana kwa kufanya hivyo. Na hiyo mashamba tunajua ya kwamba mmetayarisha ili wakati ya mvua ikifika tuweze kupanda ile mvua ya kwanza. Tusipojitetea nani atatutetea? So tunaanza na wale farmers wetu na tunawaenzi sana kwa sababu bila nyinyi hatuwezi kuwa kwamba tunakuwa na tegemeo kwa upande ya food security. Na mimi naamini ya kwamba tukiendelea kushikana mikono na tufanye mambo yote pamoja kama jamii ya Matungulu, hatutapata shida yoyote. Tujue upande moja iko highly cosmopolitan, si ni kweli watu wamechanganya, lakini kuna upande ambayo pia ni rural kabisa. So lazima tutafute mbinu ambazo ni za kisasa ili tuweze kukaa kuendelea kutangamana pamoja na kukaa kama ndugu na dada, kuweza kusaidiana mahali ambapo inastahili tusaidiane ili tuweze kujenga nchi yetu. Uje kwa ofisi tuongee, unielezee mahali fulani tungependa msaada wako. Ndio mimi nifanye hawa wale wamepewa madaraka. Si madaraka ya decoration, ni madaraka ya kazi. Msiponiambia mnamuelezea alafu anakalia, mimi sitaweza. Ngusike ndani siyumilie kukusia yolo wa ikwani ila yiko yolo wa usindi wa gavana wa Kwale Fatuma Achani kotini wa Mombasa na vala ikwani wike edukiwa matuku miongweli na yemwe mwaini wa 11. Constitute an important material, and in this particular petition, it's a major issue. So, my Lord, what we did ourselves, the third respondent, is to write to is provide the kids returns to court and to the petitioners. We already have them. We've served them, the petitioners, but for evidence purposes, it's important. So, that is something we are not identified. My Lord, the truth. But
you are referring us to section 2, right? Yes, yes. So I think it's the corner. Yes. And the vocabulary you will be able to provide it, okay? Yes. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 28th, 29th, and 30th of November 2022, and the 1st and 2nd December 2022. I also indicated that the last day is an extra day should the extension of time become necessary. And the time is of the essence. So the last day is an extra day should the extension become necessary. Where are the ballot boxes in respect of this particular election are held. Then you place all the padlock to the warehouse. That should be done in the presence of the dealer. And then the petitioner provided the post padlock, the post. And then after that, all the keys will be deposited with the dealer for safekeeping. And I'll add that then no one will have access to this warehouse unless with the express order of the court. The first issue we want to raise is with respect to the presentation of the third respondent. The third respondent. My Lord, from the portal and from service, we have 2 notices of appointments. Yes. Ideally, the first one was filed by my senior Mr. Wanyama's law firm. Yes. Then subsequently, our senior Mr. Mugaka also filed a notice of appointment. Yes. As well now, for purposes of the service of documents, yes, we can only have one law firm on record, and also for purposes of drafting of documents. I think that is the clarification we need. Musesyavo ni votavika muthia wa Mauvoo maitu ndio tungia muveano ndoksa kwa Mauvoo ma Mutongo TV tukomane saa ile na miongo ina sia wiyo ndini wa kilungu cha Thambalala nao ni kwacha saa ile ndini wa kilungu cha twathimwe tukavikie kwa thimwemwe na kumuvoya ngai vamwe kwao yuti wanesano edhiwa na usiaisia musio wa ilungu ila siatiala.